ndabakunda isi yose ibimenye ayo ndabakunda isi yose ibimenye ndabakunda isi yose ibimenye mwami we aradukunda isi yose ibimenye ayi ndabakunda isi yose ibimenye mwami we aradukunda isi yose ibimenye. Hallelujah! 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 Hey, ngiye kuririmba kabisa kandi yo mwigire hamwe myegere. Umuntu wese uri hano ari kumva yovuga kubera amagambo bamaze kutubwira ariko reka turirimbe. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Reka turirimbe ngo umurimo Yesu yakoreye i Kalvari iyo ndirimbo yacu. Yego. Ndagira ngo iyo ndirimbo hari abantu benshi hano bamwe batayizi ariko abandi barayizi. Ngo umurimo Yesu yakoze i Kalvari iyo nzizi yacu yatugize abana be yatugize abana abaragwa ubwami bwa data umurimo ufatanye bwa Yesu umurimo Yesu yakoze i Kalvari iyo nzizi yatugize abana yatugize abana n'abaraba ubwami bwa data. Hallelujah! Sawa, tugiye kuririmba gutyo gusa. Tangire. Yewe mutima wanje we himbaza Uwiteka yewe mutima wanje we himbaza Uwiteka yewe mutima wanje we himbaza Uwiteka. Hallelujah! Whoa! ibyo yakoze Kalvari yego ibyo yakoze umwami wanjye i Kalvari. Umva yewe mutima mutima wanjye we himbaza Uwiteka. Hallelujah! Hey! yewe mutima tujya kwibana nawe wanjye we himbaza Usurema gusa muhimbaza Uwiteka. Yewe mutima wanje we himbaza ube oh niwiba kirwi ibyo yakoze
Haleluya. Izuba mbonye ko indirimbo bagiye kuyiva. Tugeze muri grace ubuntu bw'Imana. Haleluya. Amen. Kandi nizere ko ntayigera gushira inteye mu nzu y'Imana. Hari igihe barokore dukunda kuba muri rutini. Iyo turayizi twarayumvise kuri YouTube. Iyi turayizi tugomba gutambuka indirimbo ntikumve neza ibintu babavuga. Haleluya. Uvuge ngo umurimo Yesu yakoze. Amen. Haleluya. Hari umurimo Yesu yakoze. Haleluya. Hari umurimo. Amen. Harimo. Yindi kumurayizira wi. Kumurajari. Hari yindi mufite ari. Umurimo Yesu umbare kwisubira nakoza akabantu mwicaye nta murimo mwamumva. Mwaguruke gato tunyegati muri konseri. Ndabari gitaramo cyo kwagata. Umurimo Yesu yakoze Karuvari niyo nsinzi yacu. Turibane gutyo. Umurimo Yesu, umurimo Yesu yakoze Karuvari niyo nsinzi yacu. Umurimo Yesu, Yesu yakoze Karuvari niyo nsinzi yacu. Yatugize abana, yatugize wayigabanyije wa icyo nanjye kuvuga kera ibintu sinima umuntu bitekereza bikaba byinshi burije ingene ngo bakene abakire kubera ko abakire mwebwe muri bo genza nibara kaho kiragiye zari bitoroshe kwirukanka ku nyuma y'intungura ukayifata utayikomerekeje inyoni za kera nikaho zitondaga usirabone nyuma hano kayirukanka kandi zazawe amara kwitanga tibabagirwa bigatwikira
wamwenda warukirije Yesu yakoze atabutse ukabiri noneho urufunge ndagusigaye abapapa n'abamama n'abakobwa wamwenda David we wamwenda warukirije watabutse ukabiri. Let's go! Iyi ni indirimbo ya kabiri ariko kiturabona amasaha kandi umushumba atacu yatubwiye ntidukeneye gukora amakosa ngo twangize aravuze aratwongeye mumukubitira amashyi menshi rero haleluya ariko yemwe wa musara barikoreye niwo wanjye Zamoruma Maria Kurizwe Izoza Jeja Magora Misuma Iburigaza Amesha Shuzima Jezuzima Misuma
Sister Blaise. Blaise ngwino. Atari arubeza 3. Tubone kuri ngo twaremwe mu ishusho y'Imana mwe. Niturangiza dushaka turicara abayumbe baze kuzinga twigize kushika. Tuvuye ngo haleluya. No. Wa musara. Murekeje wandirimbe na Blaise. Niwo wakiza. Ejagakiza. Zangu. Zamonunga miyakubiswe izozamwe shejama yamisuma riyawigaza yame sheju hasimwe Let's go! Hallelujah. 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 Izuru rirakinguye mugisha wanjye ndawufite. Izuru rirakinguye mugisha wanjye rirakinguye. Rirakinguye mugisha wanjye rirakinguye mugisha wanjye izuru rirakinguye mugisha wanjye ndawufite. Izuru Hallelujah. Baki Fate si sharp. Hallelujah. Fare mi shushu Ima Arulema Yo Daru Alkwe Imana yicha Fare Soya
wareke inyenyeri izuba irema ibimbe b'inyanja bifata we bifata ikirere gishira wareke inyenyeri izuba irema ibimbe b'inyanja bifata we yewe muntu ishusho yayo iyo mana igira uw'agaciro yewe muntu ishusho yayo iyo mana igira uw'agaciro Imana imaze kurema byose ibona ko bidahagije irandema Imana imaze kurema byose ibona ko bidahagije irandema Ibumba mu butaka imanuka mu mpeka kugira ngo Yes. The same. We are going to full 7. Daddy Mungu. Okay. Let's go. What? Kambi wayo
muzamura amaboko.